Reka nongere mbasuze mbifurize kugira igitondo cyiza tariki 27 ukwezi kwa 12 2025 ndizera neza ko mumeze neza cyane aho muri hose mu bitandukanye mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi namwe dukurikiye muri hakurya y'amazi magari ikaze muri amakuru mbabwira ko ni inkuru ibabaje cyane. Mu minsi mike ishize twabwiye inkuru y'umupolisi wagonzwe mu mujyi wa Kigali aza kugongwa n'umwe mu bavangavanga imiziki yitwa DJ Toxic aza kwitaba Imana. DJ Toxic yaje gufatirwa mu karere ka Karongi agerageza gushaka gutoroka ubutabera. Polisi itabye Imana ndetse yamaze no gushyingurwa. Hanyuma ari makuru avuga ko ku munsi wa Noheli hari undi mupolisi waje kugongwa n'umumotari aza guhita atakaza ubuzima ako kanya. Akaba nayo ari imwe mu nkuru ibabaje cyane ndetse abantu benshi bakomeje kugenda batangaho ibitekerezo. Namwe muraza kutubwira ese kuki abapolisi batangiye kugongwa mu Rwanda? Impanuka zisanzwe cyangwa se haba hari ikindi kibyishe inyuma? Byose rero muraza kutubwira uko mubyumva, ariko kandi mbere gato yuko twinjira nyirizina kuri iyo nkuru mbabwira uyu mupolisi waje kugongerwa mu karere ka Kayonza, uburyo operasiyo yo kumugonga yagenzemo, ibintu bibabaje kandi biteye ubwoba bitari bikwiriye na gatoya. Reka mbaze mbayisha make andi makuru ingenzi akomeje kugenda avugwa, hanyuma tubone kugenda tugaruka kuri iyi nkuru yacu nyirizina. Muri buze gutanga ibitekerezo mutubwira kuki abantu polisi ikomeje kubahagarika bakarenga kuri amabwiriza bakagonga abapolisi ndetse bikarangira bitabye Imana. Ku munsi w'ejo hari amakuru ingenzi yakomeje kugenda avugwa, reka mbabwire mu buryo bwinshi make kugira ngo tugaruke kuri inkuru yacu y'ibyabereye mu karere ka Kayonza. Mbabwira ko ni ibintu byakomeje gutera urujijo ndetse abantu benshi bakomeje kugira ubwoba bibaza ni iki cyaba kibyishe inyuma. Reka mbabwire ko muri Uvira ku munsi w'ejo Alliance Fleuve Congo yahanuye SCOP 25 FARDC, ihuriro rya AFC 23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ryahanuye indege y'intambara yo mu bwoko bwa SCOP 25 ifashishwaga n'igisirikare cy'iki gihugu FARDC mu kurigabaho ibitero. Amakuru aturuka mu ntara Kivu y'Amajyepfo yemeza ko indege yarasiye mu kirere cyo ku cyambo cya Karundo muri teritwari ya Uvira, intara Kivu y'Amajyepfo, mu masaa 7 y'amanywa yo ku 26 kuza 25 igwa mu kiyaga cya Tanganyika. Kuva mu gitondo cy'uyu munsi FARDC kandi ifatanyije n'ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo byagabye ibitero bikomeye cyane ku barwanyi ba AFC 23 byifashishije indege zirimo izitagira abapilote n'imbunda ziremereye. Abarwanyi ba AFC 23 rero bagabweho ibi bitero nyuma yo kuva muri centre y'abakobora ku gicamunsi cyo ku 25 Ukuboza. Ingabo za RDC na Wazalendo kandi byahise bijya kuhagenzura nk'uko abaturage baho babyemeza. Ingabo za RDC zagabye igitero ku cyambo cya Karundo kiri mu kiyaga cya Tanganyika ku ruhande rw'umujyi wa Uvira. Abo bivugwa ko ubwato bubiri bwa AFC 23 bwarashwe, abarwanyi bari baburimo bahasiga ubuzima. Drone z'intambara z'ingabo ya RDC kandi zarashe ibigo bya AFC 23 birimo icya Kala muri teritwari ya Uvira, ahabuze ikigo cy'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. SCOP 25 yarasiwe mu kirere cya Kalundu, yari maze kandi kurasa inshuro 3 mu bice bigenzurwa na AFC 23 kuva mu gitondo. Bivuga ko abantu babiri bari bayirimo baguye muri Tanganyika bahita basiga ubuzima. Ari makuru yemeza ko indege yariyo ingabo za RDC zifashishaga mu bitero zimaze iminsi zigaba mu bice bituwe n'abanyamurenge muri komine ya Minembwe ndetse no mu birindiro by'umutwe witwaje intwaro wa MRDP twirwaneho. Iyi ni indege ya kabiri yo mu bwoko bwa SCOP 25 gisirikare cya RDC gihombye. Ya mbere cyayambuwe n'abarwanyi ba AFC 23 ubwo bafataga umujyi wa Goma n'ikibuga cy'indege cyaho mu mpera za Mutarama 25 tariki ya 6 Ukuboza mu kiyaga cya Tanganyika. Havuye indi ndege kajugujugu yarimo abacanshu bazungu, umwe arapfa. Twirwaneho yasobanuye ko ariyo yayirashe kubera ko yari ikomeje kurasa abasivili nabo bakagenda batakariza ubuzima. Buryo kandi bwica make mbere gato yuko tujya ku nkuru yacu nyirizina, reka mbabwire ko Warikare abaturage batabaje AFC 23 kwera FDLR. Abaturage bahagarariye abandi muri teritwari ya Warikare, igice kiyoborwa n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba rero basabye ihuriro rya AFC 23 gukora ibishoboka byose nigafata gace rikabakiza ibitero bya FDLR na Wazalendo. Itangazo ryasohowe n'abahagarariye abaturage muri Warikare rigaragaza ko barambiwe urugomo n'ibitero bya FDLR, Wazalendo na bamwe mu basirikare ba FARDC. Basabye ko AFC 23 kandi gukomeza kwigarurira ibindi bice bigenzurwa na guverinoma ya Kongo hagamijwe kubohora abaturage b'abasivili bahohoterwa.
Alliance Fleuve Congo M23 yatangaje ko Walikale yabaye indiri ya FDLR na Wazalendo bajujubya abaturage bafatanyije kandi bashyigikiwe na bamwe mu bo muri FARDC. Ati ibi bituma rero abaturage bo mu gace bakomeza kubura umutekano kubera ihohoterwa no gutwika ndetse no guhutaza uburenganzira bwa muntu nk'uko bagiye babigarukaho. Babikoze rero mu gisa nk'imyigaragambyo. Babwire ko umuryango wa Afrika yunze ubumwe African Union wamaganiye ku mugambi wo kwemeza Somaliland nk'igihugu kigenga. Komisiyo ya Afrika y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe yatangaje ko yamaganye umugambi cyangwa se ibikorwa bigamije kwemera igihugu cya Somaliland nka leta yigenga, ahubwo ishyigikiye ubumwe bwa leta ya Somalia. Israel yatangaje ku mugaragaro ko yemeye igihugu cya Somaliland nka leta yigenga kandi ifite busugire. Itangazo impande zombi zasohoye ku 23/26/2025 rigaragaza ko Israel na Somaliland zemeranya ko Somaliland ari leta yigenga. Gusa iki cyemezo cyase gihagurutsa umuryango wa Afrika yunze ubumwe uvuga ko ushyigikiye ubumwe bwa Somalia bityo utemera icyatuma ucikamo ibice. Itangazo ryashyizweho umukono na Perezida wa Komisiyo ya Afrika yunze ubumwe Mohamed Ali Yusuf rivuga ko hagomba kandi gukomeza gutubahirizwa ibyemeranyijwe muri mwaka w'1964 nyuma y'ubukoloni ko imipaka y'ibihugu izakomeza kuguma uko imeze hagamijwe gusigasira ubumwe bw'umugabane. Ati Mohamed Ali Yusuf yamaganye umugambi cyangwa se ibikorwa bigamije kwemeza Somaliland nk'igihugu kigenga. Yibutsa ko Somaliland ari agace ka Repubulika ya Somalia. Yashimangiye ko ibindi bikorwa bigamije gusenya ubumwe busugire ndetse no kuvogera ubutaka bwa Somalia byaba ari ukunyuranya n'amahame yashingiweho hashingirwa umuryango wa Afrika yunze ubumwe. The chairperson of the African Union Commission rejects any recognition of Somaliland and reaffirms the African Union unwavering commitment to the unity and sovereignty of Somalia. The chairperson of the African Union Commission, His Excellency Mohamed Ali Yusuf, has taken notes. Yes, ni byagiye rero bigarukaho muri rusange. Hanyuma buri gato ko tujya ku nkuru yacu nyirizina, reka makuru mu buryo bw'inshamake mbabwire ko witwa Zelensky ni perezida wa Ukraine ndetse na perezida Trump bagiye kongera kuganira ku kurangiza intambara. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko azahurira na perezida wa Amerika Donald Trump muri Florida mu mpera z'icyumweru mu biganiro bigamije gushaka umuti w'intambara bahanganyemo n'Uburusiya. Perezida Volodymyr Zelensky yavuze ko bazahura ku cyumweru baganira ku ngingo 20 zigize gahunda y'amahoro yateguwe na Amerika ni mu gihe Uburusiya kandi bavuga ko umuyobozi mukuru w'iki gihugu ajyanye ibiganiro bwa Trump kuri telefone. Uburusiya bwavuze ko ibiganiro bigenda gake ariko bihamye, ariko ntibwavuze ku busabe bwa leta ya Zelensky bwo kuvana ingabo zabwo ku butaka bwayo. Ukraine yagiye kandi igaragaza ko ishaka kwizezwa umutekano hagashyirwaho igice kitagerwamo ingabo n'impande zombi. Zelensky yavuze ko umushinga w'amahoro w'ingingo 20 ziwugize ugeze kuri 90%, ariko umukoro bafite ari ukugeza ku 100% nk'uko yagiye abigarukaho. Yitwa Volodymyr Zelensky, perezida w'iki gihugu cya Ukraine. Ikaze rero ku nkuru yacu nyirizina mbabwire ko motari yagonze umupolisi wari mu kazi aza guhita amwica. Umupolisi wari mu kazi mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba mu Rwanda mu ijoro ryo kuri Noheli yagonzwe n'umotari birangira atakaje ubuzima. Byabereye mu muhanda w'igitaka wa Buhabwa uherereye mu murenge wa Murundi akarere ka Kayonza ahagana saa 7 z'ijoro. Umuryango wa nyakwigendera PC Gusenga John uvuga ko we na mugenzi we bari mu kazi ko kubungabunga umutekano. Motari wari uhetse umugenzi aturuka inyuma aramugonga ahita yitura hasi. Umwe mu muryango wa nyakwigendera kandi yabwiye ikinyamakuru Umuseke cyandikira imbere mu Rwanda ko atabaye abatabaye bahise bamujyana kwa muganga basanga rero yaviriye imbere kuko urubavu n'umusaya byari byangiritse mu buryo bukomeye cyane. Yunzemo ko amakuru bahawe yemeza ko motari n'uwo yari ahetse bombi bari basinze ndetse ko na motari yakomeretse akaba arwariye kwa muganga. Bisi Gusenga nyuma yaje kujyanwa mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal agihumeka ariko arembye. Ejo kwa gatanu rero birangira ashizemo umwuka nk'uko amakuru abivuga.
umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamdon Twizeyimana avuga ko nta makuru arambuye y'urupfu rw'uyu mupolisi afite usibye kumenya ko yakoze impanuka nk'uko yagiye abivuga. BC Habugusenga John yari afite imyaka 21 y'amavuko, akaba ari mu mubare w'urubyiruko 1900 ruherutse kwinjizwa muri polisi y'igihugu mu minsi mikeya ishize. Uyu mupolisi kandi yagonzwe nyuma ya mugenzi we wo mu ishami rya polisi rishinzwe umutekano mu muhanda nawe uheruka kugongwa n'uwitwa DJ Toxic ari mu kazi bikarangira yitabye Imana. Nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira, avuga ngo Imana imuhe uko ridashira, nyuma kandi ubutabera buraza gukora akazi kabwo nk'uko bisanzwe. Dukomeze n'andi makuru akomeje kugenda avugwa, ni byinshi cyane biba byakomeze kugenda bigarukwaho muri iki gitondo, ariko reka mbabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa duce mu gihugu cya Nigeria. Muri Nigeria, guverinoma ya Nigeria yatangaje ko ibitero Amerika yagabye ku mutwe wa Islamic State byakozwe ku bufatanye bw'impande zombi. Ibitero byagabwe kuri Noheli tariki 25 mwaka ukwezi kwa 12 2025 byibasiye ibice bibiri byo muri leta ya Sokoto muri Nigeria. Perezida Trump yabwiye ibyihebe ko nibikomeza kwica abakristo Amerika izakomeza kubigabaho ibitero simusiga. Guverinoma ya Nigeria yo yavuze ko ari ibikorwa bya gisirikare bihuriyeho impande zombi ariko bidafitanye isano n'ibibazo by'abibasirwa kubera amadini. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Nigeria Yusuf Tugal yemeje ko impande zombi zikiri mu biganiro ku buryo hazagabwa ibindi bitero. Yavuze ko yabanje kandi kuganira na mugenzi we wa Amerika Marco Rubio inshuro ebyiri mbere yuko igitero kigabwa. Byavuzwe ko kimwe mu bisasu byo mu bwoko bwa misile cyarasiwe ahari ingabo za Amerika zirwanira mu mazi mpuzamahanga ari ku ruhande rwa Ghana. Rero ari byo bikomeza kugenda bivugwa muri rusange. Hanyuma mu yandi makuru tugaruke ku buzima bwihariye bwa General Sultan Makenga, akaba rero yaruje imyaka igera kuri 52 kuri Noheli tariki ya 25 kuza 25 mugaba mukuru w'ingabo za AFC 23 General Sultan Makenga yujuje imyaka 52 amaze avutse. Ubuzima bw'uyu musirikare bwatangiye kuri Noheli mwaka wa 1973 ubwo yavukiraga i Nyanzare muri teritwari ya Masisi nk'uko yagiye abivuga. General Sultan Makenga yataye ishuri ku myaka 17 ajya mu mutwe w'inyeshyamba wa Rwandan Patriotic Front RPF Inkotanyi. Abanyarwanda bari impunzi barwaniraga guhagarika ihohoterwa ku batutsi mu Rwanda, gutahuka ku bahunze uburenganzira mu gihe icyo gihe mu Rwanda kandi ubutegetsi bwari bufitwe ahanini n'abahutu. Mu gihe cy'imyaka FPR yarwanye n'ingabo za leta y'u Rwanda zitsindwa mu mwaka wa 1994 ubwo abahutu b'abayizanguni bicaga abatutsi barenga 1 miliyoni. Mu kiganiro atanze muri 2013 General Sultan Makenga yagize ati ubuzima bwanjye ni intambara, amashuri yanjye ni intambara, ururimi rwanjye ni intambara, ariko nubaha amahoro. RPF n'abarwanyi bayo ba RPA imaze gufata ubutegetsi Kigali. Benshi mu bari bagize leta yariho n'igisirikare bahungiye muri RDC n'uko Kongo y'uyu munsi none yari Zaire icyo gihe. Mu gisirikare cya RPA General Sultan Makenga ageze ku ipeti rya Sergeant ndetse yungiriza umukuru wa platoon y'abasirikare. Umwe mu barwanye nawe muri RPA yigeze kumushimagiza ko yari igitangaza mu gutega ibico no kuvuga ambushes ubwo yaganiraga n'ikigo cy'ubushakashatsi Rift Valley Institute. Iki kigo kivuga ko kuba atari afite amashuri ndetse no kutavuga neza indimi nk'icyongereza n'igifaransa byari imbogamizi mu kuzamuka kwe, ntiyagera kure mu mapeti. General Sultan Makenga azwiho kuba umugabo uvuga make kandi utayinyoza cyane mu gutanga imbwirwaruhame nk'uko amakuru abivuga. Mu mwaka wa 1997 yari mu nyeshyamba z'abanyekongo zafashijwe n'ingabo z'u Rwanda gukuraho Perezida Mobutu Sese Seko wa Zaire. Ubutegetsi bufata Laurent Désiré Kabila. Kabila rero wahise ahindura izina ry'igihugu akita DR Congo. Gusa General Sultan Makenga yatangiye gushwana n'abamukuriye bituma atabwa muri yombi n'abasirikare nyuma yo kwanga amabwiriza yo gusubira mu Rwanda nk'uko byavuzwe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano. Ako kanama kavuga ko yafungiwe ku kirwa cya Iwawa. Hagati ariko imikoranire hagati ya Laurent Désiré Kabila n'u Rwanda yaje kunanirana kuko u Rwanda rwifuzaga kurandura umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 ndetse mu bitandukanye ukaba waragiye ugaba ibitero murengerazuba no mu majyaruguru y'igihugu ukica abantu. Kabila ntiyashoboye kandi guhagarika izo nyeshyamba ndetse ategeka ingabo z'u Rwanda zakoranaga nazo Kinshasa kuva muri Congo. Ubwo Makenga yari kugwaga yoherejwe imbere mu bayobora urugamba mu nyeshyamba zafashwaga n'u Rwanda.
uko imyaka rero yagiye ishira General Sultan Makenga yagiye amenyekana nk'umurwanyi kabuhariwe uzi kuyobora ingabo ku rugamba. Ubwo ingabo z'u Rwanda zinjiraga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mwaka w'1998 habaye kwiyongera mu guhotera abatutsi n'abanyekongo. Rwanda Desire Kabila yavugaga ko abatutsi bashyigikiye ibyo bitero, abandi bategetsi nabo bagashishikariza u Rwanda kwibasira abo muri ubwo bwoko nk'uko amakuru abivuga. General Sultan Makenga ashinjaga abategetsi ba Kongo kugambanira abasirikare b'abatutsi. Yagize ati Kabila yari umunyepolitike, sinjye sindiwe, ndi umusirikare kandi ururimi nzi n'urw'imbunda. Ibihugu bituranye byinshi cyane byinjiye muri iyo ntambara na Loni yohereza ingabo nyinshi cyane kugerageza kandi kugarura amahoro nk'uko amakuru abivuga. Muri 2001 Rwanda Desire Kabila yiciwe mu biro bye n'umusirikare muto wamurindaga asimburwa n'umuhungu we Joseph Kabila Kabange. Imirwano yarangiye neza muri 2003 habayeho kumvikana n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Makenga n'abandi bari mu nyeshyamba bashyirwa mu ngabo za leta mu gikorwa cyiswe Mixage et Brassage. Nyuma habaho n'amasezerano ya leta y'inyeshyamba muri 2009. Nyuma y'imyaka y'agahenge ku butegetsi bwa Joseph Kabila, General Sultan Makenga n'abandi baje kuva mu ngabo batangiza umutwe wa mama ko ya gatatu bashinja Kabila kutubahiriza amasezerano ya 2009 agiranye n'inyeshyamba icyo gihe zari ziyobowe na Rwanda Desire Kabila na Rwankunda. Muri Mata 2012 bashinja mama ya gatatu Makenga yahise ajya ku ipeti rya General. Nyuma batangira kandi ibitero bikomeye cyane byafashe umujyi wa Goma. Icyo gihe General Sultan Makenga yashinjwe ibyaha by'intambara ndetse Amerika yamushyiriyeho ibihano imushinja kwinjiza abana mu gisirikare n'ubwicanyi ku basivili. General Sultan Makenga yavuze ko ibyo birego nta shingiro bifite. Nyuma yo kurekura umujyi wa Goma hashize iminsi igera ku 10 gusa bawufashe, 2013 M23 yarashwe n'ihuriro ry'ingabo z'ibihugu byo mu karere n'iza Loni icikamo kabiri, igice kimwe cya Makenga gihungira muri Uganda, ikindi cya General Bosco Ntaganda gihungira mu Rwanda. Uyu yishyikiriza ambasade ya Amerika i Kigali mu Rwanda. General Bosco Ntaganda wahimbwaga witwa Terminator yaje kujyanwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha Irahe mu Buholandi, aho yakatiwe gufungwa imyaka igera kuri 30. Uganda nayo yagiye ishinjwa gufasha mama ko ya gatatu ikabihakana. Yahawe inyandiko zo guta muri yombi General Sultan Makenga ntiyabikora. Nyuma y'imyaka 8 mu gushyingo 2021 General Sultan Makenga bagenzi be bongeye kandi kugaruka muri Kongo. Intambara zongera kurota ziherereye icanzu muri Curu hafi y'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Amasezerano menshi cyane yo guhagarika imirwano hagati y'impande zirwanira ntiyubahirijwe, buri ruhande rushinja urundi kuyarengaho. Kuva icyo gihe General Sultan Makenga si kenshi yagiye aboneka mu ruhame, akenshi bya mama ko ya gatatu abirekera umuvugizi cyangwa se Colonel Nanga nyuma y'uko bashinze ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. General Sultan Makenga yigeze kuvuga ko intambara ze azirwanira abana be batatu kugira ngo umunsi umwe bazagire ahazaza heza muri iki gihugu cya Kongo. Agize ati sinkwiye kuboneka nk'umugabo udashaka amahoro, mfite umutima, mfite umuryango n'abantu nitayeho. General Sultan Makenga yakatiwe igihano cy'urupfu n'ubutegetsi bwa Kongo, gusa we avuga ko nta kizamuvana ku byo yiyemeje. Ati nzatanga icyo byasaba cyose. Kuri ubu General Sultan Makenga n'ingabo ayoboye baragenzura ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa RDC, by'umwihariko imijyi minini cyane nka Goma na Bukavu bigaruriye mu ntangiriro z'umwaka. Muri uku kwezi nabwo ingabo za FC23 zazigaruriye umujyi wa Uvira wa kabiri munini cyane mu ntara Kivu y'Amajyepfo, gusa ziza kuvamo nyuma y'iminsi 8 bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo barusheho gukomeza kubahiriza amasezerano ya Doha bakomeje kugenda bagirana na leta y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaye rero amateka y'ingenzi kuri General Sultan Makenga. Duhinduye ingingo turebye n'andi makuru akomeje kugenda avugwa muri aka kanya. Reka mbabwire ko Israel yabaye igihugu cya mbere ku isi cyemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga. Israel yabaye igihugu cya mbere ku isi cyemeye Somaliland nk'igihugu cyigenga kandi cy'ubusugire nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu atangaje ibi mu itangazo ryasohotse kuri wa gatanu. Netanyahu yavuze ko yasinye icyo yise itangazo rihuriweho kandi ryumvikanyweho nawe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Gideon Sal na Perezida wa Somaliland Abdulrahman Mohamed Abdullah. Somaliland imaze imyaka irenga 30 mu makimbirane na leta ya Somalia kuva mwaka w'1991 ubwo yatangazaga ko ari igihugu cyigenga. Kuva icyo gihe Somaliland ikora nk'igihugu gifite leta ifite itegeko rishinga inzego z'ubutegetsi kandi itegura amatora, ariko kugeza ubu ntabwo iremerwa nk'igihugu cyigenga ku rwego mpuzamahanga. Icyemezo cya Israel ni inkuru ikomeye cyane kuri Somaliland kuko gishobora gutuma
n'ibindi bihugu bisanzwe bifitanye umubano nayo bifata iyo nzira. Hagati aho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Misiri yagiranye ibiganiro kuri telefone na bagenzi be bo muri Somalia witwa Turkiya na Djibouti ngo baganire kuri ibi Misiri ibona nk'ikibazo giteye inkeke mu karere k'ihembe rya Afurika. Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Misiri ivuga ko abaminisitiri bose bamaganye iki cyemezo cya Israel ko bashyigikiye byuzuye ubumwe bwa Somalia kandi baburira ko amahanga akomeje no gushyigikira ibice bishaka kwigenga ku bihugu byateza ibibazo byinshi. Benjamin Netanyahu yavuze ko iki cyemezo kigendanye n'amasezerano azwi nka Abraham Accords kandi ko afite imigambi yo kwagura umubano na Somaliland ndetse no gukorana nayo mu bikorwa birimo ubuhinzi, ubuvuzi, ikoranabuhanga ndetse n'ubukungu nk'uko yabivuze. Yatumiye kandi Perezida Abdullah gusura Israel nk'uko iryo tangazo ribivuga. Somaliland yishimiye iki gikorwa cyakozwe na Israel, ivuga ko ifunguye ku mubano mushya w'amateka mu bufatanye mpuzamahanga mu by'umutekano, ubucuruzi, ikoranabuhanga n'ububanyi n'amahanga. Leta ya Somaliland ivuga kandi ko izashyira imbaraga mu kubaka amahoro mu karere k'ihembe rya Afurika. Mu gihe Somalia yashegeshwe n'amakimbirane ashingiye ku moko n'urugomo rushingiye ku idini mu myaka ya 30, Somaliland ahanini yaranzwe n'amahoro. Somaliland ndetse na Somalia yahoze ari agace kagengwa n'Ubwongereza kagiye kuri Somalia yose ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka wa 1960. Kaje gutangaza ubwigenge bwako nyuma y'ihirikwa ry'umunyagitugu Said Barre mu mwaka wa 1991. Somaliland ivuga ko umurwa mukuru wayo ari umujyi wa Hargeisa, mu gihe umurwa mukuru uzwi wa Somalia ari Mogadishu. Byabaye nyuma y'intambara yaguyemo abantu babarirwa mu bihumbi 10 n'imijyi igasenywa. Mu gihe Somaliland yakomeje gusaba ko yemerwa nk'amahanga, ibihugu byagiye bivuga ko iby'icyo cyemezo bikwiye kugenwa n'umuryango umwe bwa Afurika. Umuryango nawo wagiye wirinda kureka ibihugu bicikamo ibice kurusha kuri uyu umugabane w'imbibi z'ibihugu zaciwe n'abakoloni. Nubwo ibihugu byinshi cyane bitemera Somaliland nk'igihugu kigenga, leta y'iki gihugu yagiye yagura umubano n'ibihugu binyuranye ku isi. Umubare wa mabendera y'ibihugu by'amahanga aboneka mu murwa mukuru Hargeisa wagiye wiyongera kuko ibihugu bihafungura ibiro bihagarariye. Ibyo birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Djibouti, Ethiopia, Turkiya, Kenya, Ubwongereza, Denmark, Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Taiwan iyo ibona Somaliland umuvandimwe kuko bisangiye kuba biharanira kuba ibihugu byemewe kubyigenga. Nayo urabizi ko nayo yomora ku gihugu cy'Ubushinwa. Taiwan. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza igitondo cyiza, umunsi mwiza muri rusange. Nyuma turaza gusubira mu yandi makuru masari imbere, ariko kandi mutarakora subscribe mu koko kuri ryanditse subscribe cyangwa se sabone kandi ukande kunzogera kugira ngo tukimara gutunga amakuru yacu, ibiganiro byacu bijye bitakugeraho.